v 3 besedah, da sem dejaven, srčen in na nek način gojim v svojem srcu empatijo do ljudi. Ja, v dobro voljo me spravijo različne stvari. Mislim, posebno, če kdo zna povedati kakšen dober vic, potem se sigurno nasmeje. V dobro voljo imam seveda me pa spravi en kozar dobrega vina ali pa srečanje z eno prijetno gospo. Tako da različne stvari me spravijo v dobro voljo. Seveda tudi, če na finančnih trgih dobro kaže.